baravuga ati nono ifoko dushira ko umuntu w'umukongomani n'umuntu waje mbere ya 1885 bakibwira ngo nibahanika gutyo bazaba batuvanyemo niba ari intention yabo ariko biyibagiza ko mu banditsi bavuzwe ni Yerno ni Kanyamacumbi ni Weise ni Mutambo n'abandi bigaragaza ko ico gihe twari duhari me muri esprit y'abanyamategeko n'abapoliticiye cyane bo muri Kivu bari bazi ngo nibashira umwaka ku 1885 bazaba batuvanye mu Kongomani mbese ni nako babifashe birafata mu buryo abakandida babaye Musafiri Mushambaro na Mutamu muri 82 iwacu no muri Nord Kivu ababaye candidature zabo zabaye rejetée pour nationalité douteuse kubera iki kuko bibwira ko ryategeko tutaryeneje yo 1885 bakaba ati ni mu batore ariko mwebwe ntimu abakandida nico gihe abantu batwitse amavote mu bibogobogo me konda basobanura ikibazo c'amadroit politique ubwende bw'igihugu mwovuga ngo ni igihugu cyanyu ariko mudafite irya droit politique mamuri ba suzome bamuri munsi y'abandi bantu turabasuje mwese uyu munsi twongeye kubana namwe hano kuko twari kumwe uyu mwaka ushize Arizona no munsi nzansa no fatikanya n'aba rescapé cyangwa ba survivant kuko mu buryo ibintu byagenze nari nireranwe n'abantu bapfuye mu ijoro hari ababivuze reka ntangire mbaza gushimira abantu badutumiye Gatumba Foundation mwakoze neza gusura kudutekereza ndibwira ko igihe cyose bizashoboka twaba dufite ijambo ryo kuvuga twaba twategera bikozwe ahantu hose turi tuzaza tujitabira n'ukundi mukora ibintu n'isuku nabyo birashamaje bigaragaza ko hari intambwe yatewe nini urebye ukuntu ibintu byabaye muri iki cyumweru cyose gutangiza ku minsi 13 ari Bukavu ari Goma ari Kinshasa ari Kigali ari Bujumbura ari Nairobi ari Kampala ibintu byakozwe n'isuku nyinshi kandi abantu benshi barabyitabiriye ni ukuvuga ngo ni byiza kubikomeza kandi ni byiza ko ubwoko bwacu bwose buhaye biheza agaciro gakwiye uyu munsi byabaye Buraya mu gitondo mu Bwongereza no muri Belgique hari abantu bavuye mu bihugu bya Scandinavie za Norvège Suède n'ahandi Danemark na Finland ndibwira ko duhaye turangiza kuko numvise programme abantu muri Canada tushaka kuvuga nuko turi kundunduro twategera ibintu byinshi muri iki cyumweru bashoboye gukurikira havuzwe amagambo menshi ubuhamya bwinshi mu buryo nibwira ko ni ngakurya byanditswe iyi n'indunduro y'amagambo byose byarumviswe rero ndabashimiye mukomeze gutyo mwiorganize aya maorganisation akomeye y'abayahudi cyangwa y'abanyarwanda y'aba armenien b'abantu bakorewe genocide no kubatangiye buhoro buhoro ibintu birarema
nicyo gituma n'iyo umwicanyi iyo bagejeje imyaka 90 y'amavuka yaba agifatwa, kuko icyaha nk'iki bacitwa ni crime imprescriptible. Ntiwavuga ngo hashize imyaka ingana gutya uwo muntu ubwo ashaje ntiyaba agifatwa. Bari abantu babikoze abari bo bose kugeza bashaje, iki kintu mufite nigikomeza bazafatwa kandi bazacirwa imanza. Nshimiye kandi na abakuru ba MP Mahoro Peace Association kubwo kubafata ku mugongo no kubana natwe muri umwanya wo kubafelicite mwe mwatowe. Ntabwo byoroshe kuyobora abantu mu gihe kigoye. Ibintu biza byoroha no kuyobora abantu mu gihe cy'amahoro, igihe atari ibibazo. Ariko iyo mwahamagariwe kuyobora abantu ubwoko mu minsi mibi, biba bisabye ingeso nziza kuruta izisanzwe. Rero mbifurije ko muzakomeza gukorera ubwoko ibintu byiza. Ubushize twavuze ibintu muri mu gukora by'igitangaza. Yego Abanyamurenge hafi bose bagaragaza gukora ibyiza, ariko ndibwira ko musumba abandi kubera kumobilize ubwoko muri iki gihugu, diaspora, mugafasha abantu basigaye. Ariko kandi numva mugeze no mu ntambwe ya advocacy. Hano niho ibukuru bw'isi, niko umuntu yabivuga. Muri mu gihugu cyiza, mu mwanya mwiza wo kumenyekanisha ibibazo byacu. Mukomere kandi tuzaguma dufatikanye ibishoboka mu kuvugira ubwoko. Nzi ko hari ikibazo cy'imvugo, muzi ko ndamenyereye Icyongereza. Icyongereza cyaje ntigihagije, ariko reka mvuge mu rurimi rwacu. Ningeraho ndavuga mu Gifaransa, muje kundorera umuntu uje gusobanura igihe aje guhina amagambo yo mu Gifaransa, kugira ngo aba bantu nyine nabo bakeneye kumva amakuru yacu, abadesida ku isi, amagambo azabageraho mu rurimi biyumvira. Hari ijambo ryo mu byahishuwe navuze ko ndisoma, ariko ko nabona umwanya wagiye ndagerageza guhina. Ni chapitre 21 ni verse ya 4. Iravuga ngo izahanagura amarira yanyu, nta kuruhwa kuzabaho, urupfu ruzaba rwatambutse, n'ibintu byose bya kera bizaba bishize. Iryo jambo ribakomeza imitima. Iyo murira turarira nk'abantu bakuru, wenda tubigaragaza, ariko umubabaro wanyu, agahinda kanyu ni agahinda kacu n'umubabaro wacu. Hari umunsi Yesu azabahanagura amarira. Hari umunsi urupfu ruzatsindwa. Uwo munsi ni ku byanditswe byera bivuga, tuzavuga ngo yewe warupfuwe, urubori rwawe ruri hehe? Icyo gihe bariya bose batubanjirije, ababyeyi banyu ku bari bakiri bato, abagabo banyu ku bamama basizwe, cyangwa se abagore banyu ku bagabo basizwe, tuzabonana. Kandi ni tribunal tugiye kuvuga abantu benshi babuze, ubwo nibwo hazaba tribunal ya nyuma, tribunal yo mu ijuru, nanone izabacira urubanza. Nutazaba yaracira urubanza no ku isi, uwo munsi azarucirwa ku byo yakoze mu Gatumba n'ahandi. Jenoside y'Abanyamurenge niyo teme y'uyu mwaka. Jenoside yakorewe Abanyamurenge mu Gatumba, kwihanganisha cyangwa se kuhonore abasizwe, gushakisha justice, ariko no kurwanya guhakana ko twicwa cyangwa se
dufite ibibazo nk'ibi. Iyo abantu bavuze jenoside, kubera yuko abantu babifashe nk'aho igomba kuba ari uko hapfuye umuriyoni w'abantu, aho ni mu Rwanda, 6 miliyoni y'Abayahudi, usanga no muri twebwe abantu batangiye kwibaza ngo ariko iyi ni jenoside nyine. Ugasanga hariho deba, bamwe bakazana imbaraga nyinshi zo kwerekana ko musa n'abahaye bakabya. Ibi ni ugukabya, iyi ntabwo ari jenoside, muze muvuga ibintu uko biri. Abandi nkamwe mukabihamya ko ari jenoside. Nshatse kugaragaza ko ari jenoside twakorewe mu nzira y'ibintu byakozwe, ariko no mu nzira y'amategeko. Uriya itegeko iyo rivuze ngo hari icyaha cyitwa gutya, biba bisobanuye ngo mu mafe, mu bintu, riravuga ngo nukora iki kintu kimeze gutya, ibyo wakoze ayo mafe baza afite izina ry'icyaha runaka. Rero ugiye kureba icyaha cya jenoside muri convention ya Nations Unies yo muri 1948, ukareba ndetse na traité ya Rome yashizeho Cour Pénale Internationale, usanga ibintu twakorewe mu Gatumba ari jenoside. Nuzo ubivuga tukaza wibwira ngo none kurakabya, oya, ni jenoside. Kubimenya nibyo biduhesha imbaraga zo kuvuga ngo reka kugeza kuwa nyuma dukurikirane abantu babikoze. Abantu kuko byavuzwe, bese ibintu byinshi twateguye byavuzwe, turagenda tubisubiramo. Abantu babaye vize kubera uko basa, kubera uko bavutse, kubera abaribo. Abantu bapanze kwica bari abantu uriya mugoroba cyangwa se iriya joro, ntibavuze ngo reka tugende tuje kwica abantu bari muri aya makambi gusa. Baravuze ngo tugende tuzi neza ko abantu bitwa Abanyamurenge baryamye cyangwa se bicaye muri iriya nkambi n'iriya yindi. C'était avec précision, mu buryo hatagira usimbuka. Babikoze gutyo. Un groupe humain, twari kuba turi twese Abanyamurenge bakatugeraho accès bakatwica, ariko niyo ari igice cy'ubwoko, igice cy'ubwoko gihaye cicwa kubera ko ari bwa bwoko, irya ni jenoside. Exactement, ni jenoside. Kuko le critérium ni ukuba ni appartenance kuri bwa bwoko. En fait biriya bivira muri idéologie kuva 94 bisha Abatutsi, ukwiye ko byatangiye na mbere yaho, ariko jenoside, idéologie ya jenoside yo kwica Abatutsi muri région de Grand Lac yafashe apogée isome muri 94, mu buryo umuntu wese w'Umututsi usa n'Umututsi wiyoberanya waba umeze ute, haba niyo kwita andi mazina y'ubundi bwoko, ariko phenotype yawe, isura yawe kuri isa, hari idéologie isirikire muri ya region ya Grand Lac ko uyu muntu ni mubi, uyu muntu ni umugome, uyu muntu ni gisimba. Iyo idéologie yarafashe. Nico gituma tugomba kuyirwanya, tutayirwanije ntitwobaho kuko ihari.
kandi ifite imbaraga. Icyo nicyo cyatumye abantu bo mu Gatumba bicwa n'abantu bari bavuye muri Congo, muri Plaine de la Ruzizi, birazwi. Nabwiye ko nariniranywe nabo, duhaye dupanga nka biriya umuvandimwe David yavuze, ni komite y'abantu bagenda yaramaze kujaho, bwacaga baje Uvira, natwe uwo munsi tuje Bukavu, ngo ubwire nijoro ibara riraba. Nibwo navuganye na David, mvugana na General Buki, batubwira ko abantu twireranywe, mbese abantu bari mu Gatumba, twari twageze Bukavu ni saa 9 z'amanywa tuvuye Bujumbura. Je pense ko twavuye nko ku saa 5 z'ijoro. Wafashe ni telefone, numva abantu nyine uko bahebarira, uko bahebasha, niko navuga. Amajwi narayumvise kandi n'uyu mugabo wari uhari. Mbese urumva ko nanje ngendana igikomeri k'umuntu wari uhari. Bwaranakeye mu gitondo dusubira Bujumbura, tuva Bukavu n'abantu twari kumwe, tuza kubana namwe n'ibyakozwe byose, na nyuma tunagenda tumaze gushingura abantu, hasigaye komite y'abantu bari bashinzwe kwita ku bibazo byari bihari icyo gihe. Jenoside ni ishano. Ntisabye ngo mube mwarapfuye muri benshi, ntisabye ngo babe barabishe muri ubu buryo cyangwa muri ubu bundi. Yewe ntinasabye ko twicara dutegereje ngo amahanga azabanze ayikonfirme ko ari yego. Tugomba gukomeza kupushinga kwezi igihe habaye amadecision nk'ayo, ariko uko iteye n'uko imeze n'uko yagenze bidihesheje uburenganzira bwo kurevandike, bwo gusaba ko abantu bacirwa imanza kubera ibyo bintu. Ijambo ry'urubanza, hari ibintu byageragejwe, ndabizi kuko nari mbirimo n'ubundi ndacabirimo. I Burundi hari umudamu umwe nabonye avuga, umurundikazi, umukobwa, yahamije ko hari case iri muri justice y'u Burundi, ariko ikiri muri phase préjuridictionnelle, no kuvuga ngo iracari mu enquête. Twafashe avoka i Burundi tumuriha amahonorere yiwe. Ibyo ni ibintu by'ukuri. Uwacu umwe aragenda agera i Bujumbura, abona procureur général de la République, bagira convocation, bayitumira Rwasa, irashika. Yagombaga kuza umunsi ukurikira kwitaba, noneho bakamufunga cyangwa se urubanza rugatangira nyine. Umuntu umwe muri systeme y'u Burundi ya justice aramuhamagara, arangwa ati nuza kwitaba ejo kazaba kabaye kuri wowe, ngo amuburire. Arahunga, aracika, aragenda. Yagize iyo minsi yihishe, ariko yaje kugaruka kubera politiki y'akariya karere utamenya ukwayo, afite imbaraga kuruta mbere. Je pense ko yagarutse, yagiye no mu institution, muri parlement n'ahandi. Umuntu wari porte parole wa FNL Habimana yavuze kuri BBC kuko ari bo bisha abantu. Nta mpamvu ituma abo bantu badafatwa ngo bacirwe urubanza. Uburundi bufite ingabo zabo muri Congo kuri uyu munsi, tutabivugaho byinshi. Nibufate ingamba, decision yo gushira mu rubanza Habimana na Rwasa.
bazavuga abandi babifatikanije, ariko biragoye ko igihugu cy'u Burundi gikomeza kubona abantu bicanye, biyemeje ko bicanye, bizwi ko aribo babikoze, noneho guverinoma y'u Burundi cyangwa se leta y'u Burundi igaceceka. C'est insupportable. C'est insupportable. Tuvuze tubisaba ibi bizagera kure, ariko twizeye kuko u Burundi kuri uyu munsi imara 21 duhuye, tubwinginze tuvuye inyuma ngo Rwasa na Habimana bafatwe bacirwa urubanza. Kongo yacu, abantu bavuye muri Kongo baza mu Burundi, nibo abantu bagiye kwicana n'abo Barundi bari bavuye muri Kongo. Twagerageje ibintu byinshi, ariko kubera politike y'icyo gihe wenda n'ubu nta ankete zabaye zifatika, kubera kuko uyu ahishira uyu agahishira uyu, ibyanka biriya ntubuzi n'uwabipanze uwo ari we naho wabitekereje cyangwa babikoze bavuye. Ni byiza nabyo ko igihugu cyacu cya Kongo gifata imyanzuro. Hari abamayimayi ariko hari n'abandi batari bamayimayi, nabo bazafatwe bacirwa urubanza. Higeze kuba demarche ku ba procureur ba Cour Penale Internationale babiri inzi twahuye nabo, kandi baduhamiriza ko bafunguye idosiye bagiye kubakurikirana. Ari umugabo wahabaga mbere n'umudamu wamukurikiye, nabyo jahekeye aho ngaho. Twageze New York hashize iminsi, tubonana n'umudamu wari ukuriye ONIB, donc Organisation ya Nations Unies i Burundi, icyo gihe wafashe ijambo wa munsi yo mu Gatumba. Malheureusement abo bose ntaco bagezeho. Ni byiza ko ubu nyine États-Unis d'Amérique hano Washington bahaye bakurikirana ikibazo cya Kongo umunsi ku wundi. Hari imishikirano Doha, hari imishikirano ya Kongo n'u Rwanda, hari imishikirano ya Kongo na AFC n'abandi. Uyu ni umwanya wo kubwira Amerika ngo amahoro yo muri Kongo ntazaba ngo yuzure muri impunité. Ni byiza ko iyi dosiye mwakoze neza kuba mwarayimwanditse mu bikurikirane. Le moment est favorable, ni igihe cyiza kuko ugutwi kwa hano ko kurategera ibibazo byo muri Kongo ku nyungu zitandukanye, ariko icyo kibazo kirahari. Ushoboye kubona Bulos yashakwa icyo kibazo kikaja ku meza, kubera yuko ni symbole, ndaza kubigarukaho, ni symbole. Ibibazo by'abatutsi, ibibazo by'abanyamurenge n'abatutsi bo muri Nord Kivu ni ibibazo biremereye, kandi biremereye igihugu cyacu mu buryo bitabonewe umuti n'izindi ntambara zazo niko bizemera. Ntabwo iyo minorite yaba majorite y'abantu cyangwa se minorite ihaye idiringa n'ikibazo cya survie cyo kubaho, bigeraho bahitamo guhora barwana nimba leta itabafashije. Ikibazo cya minorite ni ikibazo kiba henshi ku isi. Muri Syria ejo bundi habaye ibibazo bya minorite, yuriya mugabo wari uyoboye bene wabo. Nations Unies yarayideklare ko ikrime bakorewe ari crime de guerre. Ibyejo bundi kuvaho uriya mugabo uvuye ku butegetsi. Twabonye ejo bundi Israel yimobilize kubera minorite iba hagati ya Syria n'Abayisrael. Ugiye muri Birmanie ibibazo byabo biravugwa, ugasanga baruhonja ibibazo biri ku meza y'isi. Hari n'ahandi
kandi iki gihugu kizwi kuvugira za minorite ku isi. Donc ndako ibibazo byacu bidakemutse twakwibwira ngo tuzabona amahoro, kuko iki gihugu si igihugu cyacu, si igihugu cyacu. Amerika yego mufite ubwenegihugu benshi, ariko si igihugu cyanyu d'origine. Nta musozi wanyu uhari, si ngo mugatanga mu Rurambo, mu Turambo, mu Minembwe n'ahandi tuzahabona hano. Umunsi umwe tuzaba iwacu, ndabigarukaho nyuma, ariko ni ikibazo cyo guharanira amadroit yacu. Muri histoire umuvandimwe Safari yabikozeho, yavuga amagambo nkangahe: ibi bibazo umuntu yavuga ko bikubiye mu buryo nka bune cyangwa butanu. Hari ikintu bita mu moko les droits politiques z'abantu. Nicyo gituma uzuja kugira vote umushitsi ntagende kugira vote, nuko ufite droit politique iwe atazifite, udafite ubwene gihugu. Tushika hano utari umunyamerika ngo nimba hari vote ugenduje kuvote. Amadroit politique yacu nicyo kibazo twagize, niko twoyita. Afrika yagabuwe mu 1885. Imaze kugaburwa, abatutsi, ubwoko bw'abatutsi, kuko Kongo igira amoko 450, 450 amoko. Ibihugu bya Afrika bigira amoko menshi. Abatutsi baba mu moko 450 iyo ufashe liste y'amoko yose aba muri Kongo. Icyo gihe bagabura Afrika hano mu Budage, muri Allemagne, abatutsi bari muri espace y'ubutaka yagizwe Kongo. Icyo gihe ntibayitaga gutyo, nta gihugu cyahabaga. Afrika yari ari imisozi, ari amaroyaume, ariko nta gihugu. Ikibazo cyavutse gute? Ikibazo cyavutse mu gihe mu moko yandi yose yari muri Kongo muri 1885, ubwoko bwacu bwonyine, droit politique, nibwo bwagiye bwangirwa ubwene gihugu. Turumva ngo abahembe baravuze umunsi umwe ngo saba Kongomani cyangwa Bangwanda cyangwa Abanande. N'ubwoko bw'abatutsi, Abanyamurenge muri Sud Kivu n'abatutsi bo muri Nord Kivu, mu materitwari twabwiwe. Ariko icyo gihe muri Nord Kivu ni Rucuru babaga. Abatutsi b'i Masisi baje nyuma cyane, 1920, 1930, 1940 gutyo. Ariko nabo urumva ko baraja kugeza imyaka 100. Alors kubera kwangwa n'inyungu za politike, ariko kubera uko dusa, discrimination, bituma amategeko agenda ahinduka. Tamwayi dufite kubitindaho, ariko tugeze muri 60 twese twabonye independence kimwe n'abandi. Donc twari twarabaye muri colonisation kimwe n'abandi,
muri 60 mu kwezi kwa gatandatu misi 30 tubona independence twese tuba kimwe n'abana b'Abakongomani mbese tubona ubuhuru twara Abakongomani nk'abandi ibi kugaragaza ko ico gihe nda kibazo twagiraga ari ibintu byaje nyuma nuko muri 59 mu matora yahabaye avant l'indépendance twagize abakandida abanyamurenge bagize abakandida bane au niveau local umuntu witwa Muhindanyi yari kandida muri Uvira Bishirimbeho yari kandida Ifizi umugabo witwa Mugabe yari kandida Imwenga n'undi mugabo watware Karimundoga yari kandida Ifizi Ibuvira nawe donc nta muntu ico gihe bavuze ngo no ko muri abakandida gute kandi muri abashitsi ico gihe nta kibazo twari dufite karana batowe muri bo barakora kaba Muhindanyi imyaka au niveau ya collège permanent au niveau local ico kibazo twagisangiye abanyamurenge na bene wacu muri Nord Kivu nyuma nk'ico gihe za 65 ariko byaje kuza plutôt vers 69 ikibazo ca nationalité yabapreparaga amatora amwe abantu baravuga ibukabo bati no abantu bavuga ururimi ariko n'abanyarwanda bagomba gusubira iwabo umuntu wafashije yitwaga gouverneur Takizala umuntu muri Bandundu niwe wohereje telegram Kivu yari kirimwe haza message irasura kuko abantu ari Abakongomani kimwe n'abandi izina ry'abanyamurenge nico gihe ryaje 69 abantu bavuga ati tugomba kwitandukanya kuko ni cyagomba confusion bazavuga abanyarwanda batwita abanyarwanda kandi tutari ayo mateka arakomeza muri 72 haza itegeko Mobutu yasinye ashaka gufasha si twebwe en fait n'abantu b'Imasisi n'abantu bari baravuye Burundi bamwe bo batari baraje cagi abahiza nationalité collectivement ariko nyuma biza guhinduka aba député bagarutse muri vacances barahindura iryo tegeko menti byabuje ko tugira aba député ico gihe muri Sud Kivu twari dufite Gisaro imanda yose yayigize afatira niya kabiri Nord Kivu bari bahari ico kibazo kiza kuvuka 81 nkuko yabivuze noneho baravuga bati nono aba bantu toujours ubwoko bumwe gusa ubwoko bumwe mu gihugu porutari abantu baje nyuma yacu kure nk'abari abantu bamusiri bo muri Katanga baravuga ati nono ifoko dushira ko umuntu w'umukongomani n'umuntu waje mbere ya 1885 bakibwira ngo nibahanika gutyo bazaba batuvanyemo niba ari intention yabo ariko biyibagiza ko mu banditsi bavuzwe ni Yerno ni Kanyamacumbi ni Weise ni Mutambo n'abandi bigaragaza ko ico gihe twari duhari mais muri esprit y'abanyamategeko n'abapoliticiens cyane bo muri Kivu bari bazi ngo nibashira umwaka ku 1885 bazaba batuvanye mu Kongomani mbese ni nako babifashe birafata mu buryo abakandida babaye Musafiri Mushambaro na Mutamu muri 82 iwacu no muri Nord Kivu ababaye candidature zabo zabaye rejetée pour nationalité douteuse kubera iki kuko bibwira ko ryategeko tutaryeneje yo 1887 abantu babwiwe ngo nibatore twatoraga abandi ni Anzurundi ni Mwelembalungu Ifizi
Mwenga hari abandi bakaba bati ni mu batore ariko mwebwe ntimuba abakandida. Nico gihe abantu batwitse amavote mu bibogobogo ko ndabasobanurira ikibazo c'amadroit politique, ubwende bw'igihugu. Mwovuga ngo ni igihugu cyanyu ariko mudafite irya droit politique, mamuri basuzoma bamuri munsi y'abandi bantu. Iyo niyo ntambara yagirwa 87 bamaze gutwika amavote, nibwo nanone Mzee Dugu yaje kuba député provincial i Bukavu, tana wundi wari wasura kuba député provincial. Haba n'aya matora yose ya nyuma ari Nord Kivu ari Sud Kivu, ahubwo tuzatubona aba député national, mais député provincial nta muntu n'umwe wari watorwa. Hashize amatora imarakane kuva 2006 nta munyamurenge wari watorwa Sud Kivu kuba député provincial, nta muntu wo muri umututsi muri Nord Kivu wari watorwa, kubera urya mutima niko navuga wo kwigizwayo n'ibindi bisa n'ibyo. Iyo ntambara yarakomeje kubera yuko muri 1990 habaye conference nationale souveraine, abantu bagabo bari bakomeye. Rwakabuba umugabo muri Nord Kivu yari muri comité centrale ya MPR, yayoboraga ikomisiyo ikomeye cyane ya discipline, c'était une commission redoutable, ariko baramusohoye. Mobutu yarakiri ku ngoma n'abandi benshi ba collègue biwe ava muri conference nationale. Kanyamacumbi niwe wari secrétaire général w'isenko, iyi conference yaba évêque ico gihe. Monseigneur wari uyoboye conference nationale yari Musengo, donc yari Monseigneur kimwe nawe ayoboye conference nationale. Kanyamacumbi umututsi w'irucuru ari wari Rwakabuba, donc n'abantu bari irucuru, hahoze ari irucuru, nta kuvuga ngo abantu b'irucuru baraje. Baramusohoye aragenda na Mutiri, kuko hari igihe bikora no ku Bahutu. Mutiri nawe n'umuhutu muri Nord Kivu w'irucuru. Igihu mbese iminsi mibi muri madroit politique yacu, ariko biza bijana na sécurité. None iyo bibaye gutyo, discours z'abayobozi zikaba mbi, nibo bashweka ibuvira ba commissaire de zone, nibo bavangu bari bavuye i Kinshasa, ndi komisiyo yagiye kumenya qui est zaïrois et qui ne l'est pas. Opinion publique yamenye amakuru nkayo ikaba ati non, bariya n'abashitsi, bakadushosifier. Kushosifier no kugira ikintu, uva muri etape y'umuntu ukaba ikintu. Cyo gituma Kabayorojya bavuga nyine ko nibisimba byo guhonyora. Bica umuntu buvira 96 ba Paul, nugenda bamukura hasi, yari n'umuko wabo, bagaragaza ko ari ni kintu umuntu bishe ugomba guhambwa, ni ikintu bagenda bakurura gutyo. Nico catumye abasore benshi baje mu ntambara yari hariya hakurya. Mbese hari bitekereje kuvuga ngo nitugaruka iwacu ahari hari ico bizatumarira, natwe tukava mu kintu gisa n'uburetwa iwacu. Niyo ntambara ya Fidel. Malheureusement Laurent Désiré uriya wafashijwe n'abana bacu mu buryo bw'igitangaza, ageze Kinshasa twari kumwe du reste. Je nakoranaga na Karahamuri Affaires étrangères, tubyibutsa ko impamvu yatumye abanyamurenge binjira muri ya ntambara n'amakuru y'ukuri n'abari abasore bose muri Nord Kivu. Impamvu nyamukuru ni iki kibazo c'itegeko. Malheureusement intambara kabiri yabaye, iryo tegeko ritarahinduka. Mbese hari hakenewe ko haba irindi tegeko
rivana perception muri ririya rivuga ngo ntimwaje kiriya gihe kuko mutopuruve ko mwaje icyo gihe bigoye. Biza kurangira nabi uko abantu bapfuye muri 96 no muri 98 murabizi intambara ya kabiri ibaye, ariko kandi ntacu yabikozeho nk'umuntu wari wafashijwe tuvuge n'abatutsi b'Abakongomani ku bwinshi cyane. Barya abana bose, barya abasore bose, motivation nini cyari icyo kibazo, ariko no gufatwa nabi. Buvira bari basigaye bafata n'abagore n'abandi, ndibuka dufata avoka Maître Mbuyu avira Lubumbashi 95 kuza gukurikirana ibibazo by'abanyamurenge ibuvira. Intambara ya kabiri baye, mu ntambara ya kabiri baye ikibazo ca droit politique y'ubwene gihugu cyari au centre y'ibyo gusaba cyangwa se y'ibyo kurwanira. Byatumye yego hariho kurwanira demokrasi, kurwanira droit de l'homme, kurwanira bonne gouvernance, amatwara meza, ibyo byose nibyo twarwaniraga. Ariko kuri twebwe twari tuzi ko iki kibazo kigomba gukemuka noneho. Effectivement, ntarondogoye uvuye mu mwaka wa 1999 accord ya Lusaka ukageza muri constitution ya 2006 2006 hari amatexte cyangwa se amategeko ni ku muntu yabivuga atanu ya accord ya Lusaka, ni accord ya Sun City, ni constitution ya transition, rya tegeko wavugaga rya nationalité ryo muri 2004 na constitution muri 2006 yanyuze muri referendum. Aho hose twirasure ko itegeko rihindutse kandi ryarahindutse effectivement mu buryo bivugwa noneho, mu buryo butoba discuter, butogendwa impaka, ko amoko yose ya muri Kongo muri 60 ari Abakongomani, dore ko twari dufite abakandida muri 59 ari Abakongomani. Niryo tegeko rigenga Kongo. Donc muri intambara ya madroit yacu nk'Abakongomani kimwe n'abandi, sur le plan y'amategeko ikibazo cyararangiye. Nico gituma amatora yo muri 2006 ni 11, amatora y'2018, amatora y'2023 ejo bundi kane, nta mututsi nta munyamurenge wangiwe candidature ngo afite nationalité douteuse, nta uhari. Uwabaye kandida wese yoba yaratsinzwe cyangwa agatsinda, ariko yaremerewe nk'Umukongomani. Icyo ni ikintu kinini cyane abantu bataza batindaho cyangwa se birengagiza cyangwa se batazi. Nico gituma ubunyinde Ubukongomani bwacu mu by'amategeko butakiri sujet ya discussion, kandi sinibwira ko bizahinduka. Donc uvuga ngo Umukongomani uriwe mu by'ukuri mu by'amategeko. Ikibazo sasa none nimba ico kibazo carakemutse, ibindi bibazo ni bihi? Kuki tumeze gutya kandi mu mategeko byarakemutse? Ndabigarukaho nyuma, ariko reka mvuge gato ku droit politique ya kabiri. Ni droit yo kugira ama entité muri ubwoko bw'Abakongomani, mufite ubwene gihugu. Ni byiza ngo mugire entité administrative ahantu, ntimwogira gusa ama village tuvuge gutyo.
nicyo gituma urebye mu mateka abacu bageraho bariya dutoreye bakaba batari ko nta sheferi mugira mwebwe. None se muri abakongomani gute mutagira sheferi? Droit politique. Urebye ikaya abanyamurenge niyo tuzi kuruta, higeze kuba sheferi zibiri, niko biza bivugwa muri histoire. Hari umuntu witwaga Gahutu bamuhaye sheferi muri 1891, 1891. Kayira Bigimba bamuha sheferi 1996. Isheferi kiriya y'abafurero kaziriya z'ababembe. Donc iyo bavuga ngo nta butaka mufite nta sheferi, no, urebye mu bitabo by'abazungu twagize sheferi ico gihe. Malheureusement mu 1933 b'abazungu bayivanaho. Arabavuga ngo no kubera ibintu bya budget baragabanije amasheferi yarahari, ariko abenshi babibonamo discrimination y'ico gihe ku bazungu deja, kuko Bigimba ibikwemeza ko ari ukuri nuko abashefu bafite ibibazo cyangwa bashaka guhana babagira igihano cyitwa kuba relege. Bigimba yabaye relege irurenge, yajanye n'abantu benshi, nkuko umwami w'abafurero yabaye relege imasisi, kuko Musinga umwami w'u Rwanda kuko ico gihe yari etat independant, yari Congo Belge, Rwanda, Burundi, yabaye relege Imoba muri Congo. Donc twagize umwami ufite ubutaka, mais en même temps abantu bavuye aho barazamutse, barutambwaje Fizi, abandi cyangwa se za Yogobogo hariya n'abandi, abandi baja mu Minembwe, bamuhira baja mu Turambo, ari amateritware kwa ratatu. Nico gituma iyo abantu bashaka entité bakavuga ngo teritware yo mu Minembwe, commune yo mu Minembwe, bahita bumva ko mugiye kugira droit politique entité isanga irya nationalité, bigatuma bahagarara nkaho ari intambara ibaye. Alors que kuvuga ngo muyoborwe neza ahantu hari burgumestre w'ikomine uyoboye, nta kibazo byagateye. Ndetse amakomine yabaye créé uriya muri Congo yararenze 200. Ariko bikaba ikibazo kubera ko bumva ko ni ikintu cya droit politique. Icyo nshaka kuvuga nuko nk'ubwoko bw'abatutsi muri Nord Kivu, abanyamurenge turi muri Sud Kivu, tugomba kuba conscient cyane cyane ku basore n'ikintu c'amadroit politique yacu. Ni ikintu cyo guharanirwa kuva kera. Niyo ndambara mubona hariya y'Abapalestiniens n'Abaisraeliens, iyo mwumva ngo Gaza bamwe ko barashaka ngo bafate ahangaha ipermetre abandi babigizayo, n'amadroit politique. Ubwoko bwose iwabo mu gihugu cyabo tibugomba kwangirwa amadroit politique yabo. Intambara hari icyo byatugejejeho, ariko hari ibindi bitaragerwaho. Igikurikiye kuri izo aspects zombi ni situation ihari ubunyine. Mbese bigeraho bakaba bati okay, noneho mu mategeko turemeye mufite ubwenegihugu, nimba hari amatora muri abakandida muratora, ariko hagasigara ikintu cy'isura, faciès, isura. Bakavuga ngo niyo mu mategeko tuzi ko muri abakongomani kandi muri mu kwitoza, nta court, nta cour, nta tribunal yovuga ngo ntimukira abakongomani, ariko isura yanyu iratugaragariza ko muri abashitsi,
noneho turabatrete turabafata nk'abashitsi ziko duhe twumvikana. Nico kibazo kiriho ubu nyine duhe turwana naco. Ni ikibazo ca perception kuvuga ngo yego dufite ubukongomani mu mategeko, dufite amadroit nk'abakongomani, ariko umunsi ku wundi nibahura nawe barakubwira ngo uri umunyarwanda. Ushoboye aragukubita, ushoboye aragutuka, ushoboye araja kuri televiziyo avuge discours y'urwango ya haine ethnique, namara ntahanwe n'amategeko. Ngico ikibazo. Kubera ibyo bigatuma abantu bari muri kariya karere k'iwacu tuvuge Sud Kivu bavuga ati nono niyo amategeko tuzi ko ariko biri byabagendeye, ariko reka tubavane hano n'abashitsi ngabo ni ba mayimayi, ejo ahari ejo bundi, uyu munsi ni ba wazalendo, niko gufata intambara yo kuba force kugenda. En fait no kuvuga ngo okay, abantu ubwo ijambo itegeko ritakibabuza amadroit politique yabo, nibaguma hano nibindi bazabigeraho, reka dukora uko dushoboye tubasohore bagende. U pourcentage z'abantu biwacu mu Rurambo, mu Ndondozi, Buvira, mu Minembwe, ntizireza i pourcentage na zitanu z'abantu bari batuyeyo. Yego harabagiye mbere kubera impamvu n'inshi zindi, ariko n'abari barasigaye barahunze. Nico kibazo dufite. Bari basore bavuga ati nono reka turwane hano, ntitugenda ngubwo ababembe n'abapfurero n'abanyi ntubavuze ngo tuve hano nyine tugende twangazwe. Aba niyo bavuga ngo mugende Buvira cyangwa Bukavu, ntaco bisobanuye, mamutaye igihugu cyacu. Cyo cyatumye abantu bamwe bavuga ati nono reka dukora uko dushoboye, ubu n'ubutaka bw'abasogokuruza kimwe nabo. Icyo nico gitumye abantu bakiri hari haruguru, ko niko kuri. Wabihindura wabikiramo politike n'ibindi kubera inyungu, ariko ko niko kuri. Donc abashigikira abantu birwanaho bakoze umurimo ukomeye cyane. Abatanga amaraso yabo hariya kugira ngo tutava kuri buriya butaka ngo twimurwe tugende, ntibazibagirana mu mitima yacu. Reka mbivuge, n'umuntu nk'amakanika nibwira ko igihe kizagera kwitanga yagaragaje kuva muri leta ukaja gutabara abantu mu buryo nka buriya, n'abo bapfanye bose n'intwari zikomeye ku bwoko tutagomba kuzibagirwa, quelque soit uko ibihe bizagenda. Ijambo ry'amadroit politique rijana n'ikibazo ca perception yo kuvuga ngo murasa gutya, nono babemeze nyine ko ubwo musa gutyo reka mwangazwe. Rero igihe abayobozi batabihagazeho ngo bihagarike, ngo bahane abantu bahaye batukana, abantu bahaye basenya, justice ngo bacira imanza, iba culture, iba umuco, bakavuga ngo bariye niko biza bimera. Tubifitemo uruhare mu kubihagarika. Insécurité y'abatutsi bo muri Nord Kivu niyo yatumye muri Nord Kivu nta batutsi bagihaba. En fait ugeze Rucuru ni bake cyane, nimba nawo bake bagihari, Imbasisi nuko, ndazira territoire zindi zose Walikale na Nyiragongo n'ahandi.
nicyo gituma ikibazo gikuru ni ukugaruka ko barefuje nabo baje kuza bati no bariya ifoko turesanse tumenye abantu bagize mu nkambi imyaka 30 baje ko abanyarwanda n'abagande babaragiye muri population y'abanyarwanda n'abagande. Ikibazo cyacu natwe si Kivu c'abarefuje ni byiza kugifata mu maboko mu maguru mashani ko navuga kuko bitinze cyaba nka kiriya cyo muri Nord Kivu. Mbese hari umuntu wanabivuze hano n'igihe abantu bo mu Gatumba bashatse kuja i Buvira, je pense ko ni hari umuntu wabivuze hano barabangiye. David mwari muhari na ba Musafiri ba Alexis yabaye intambara ikomeye kandi twari mu butegetsi dukora uko uribwira bene wanyu wabonye basha none ko barataha basubirayo barabangiye. Hari ibintu tokwifuriza n'umwanzi wawe uri no kuvuga ngo uri mu buyobozi ibintu nk'ibyo bibe kuri bene wanyu, ariko inyungu za politike ziba ziremereye mu buryo hari igihe bigora bigasaba intambara nyine nk'uko ihayirwa. Ndashatse kubakangurira kuvuga ngo tube conscient ko turi mu rugenzi. Effectivement turi mu rugenzi. Hari ibyagezweho, hari ibindi bigihe birwanirwa bigomba kugerwaho, ariko tube conscient ko Kongo ni igihugu cyacu tugomba gukunda. Hari abantu nabo bavuga Kongo ariko ugasanga bayivuga nyine ukundi kuntu. No, ni igihugu cyacu tugomba gukunda, tugomba gufata gutyo, hanyuma ayo madura tukayarwanira. Hari ikibazo umuntu yakwibaza wenda nja kurangiza, ni icyakorwa kuri uyu munsi, icyakorwa gisanga ibihaye bikorwa, kuko ibihaye bikorwa ni byinshi. Twizeye ko ari masezerano ya Doha ya Washington azana amahoro muri Kongo, niko twizeye, kandi reka dukomeze tubifate gutyo kuko abantu babishigikiye ba hano bafite imbaraga zo gutuma ari amahoro aba, intambara zigashira. Ikibazo no kuvuga ngo iki kintu cyabaye mu Gatumba kikaba cyarabaye mu Kamanyura, umubyeyi yavuga guhamya, kikaba cyarabaye muri 1966 hariya nihe abantu bapfuye bwa mbere kuri Kirumba, kikaba cyarabaye muri Byura, Ikalemi, Ikamina, Ilubumbashi, Kinshasa, Ruchuru, Masisi, Goma, niki twabikoraho bindi, kuko gusenga nivyo jambere. Turageze naha mu byukuri nahimana yataje kuba himana tuba twaramize bunguri, ariko nukuvuga ngo niki cyakorwa kugira ngo ibi bintu ntibikongere mu buryo bushoboka bw'abantu. Ni nivo zitandukanye. Hari nivo ya mbere ni twebwe twenyine nk'abanyamurenge, nk'abatutsi muri Kongo. Hari nivo yabo duturanye, hari nivo y'igihugu wenda n'akarere. Dufite amacakubiri akabije,
dufite amacakubiri akabije. Abantu baraye bari bupfe cyangwa bafite ibibazo byo kwirukanwa mu gihugu, iyo bahaye bagira amacakubiri amwe nkaya, burya ni prestige ntibyakabaye. Hari igihe abantu bavuga ngo ntacu bimaze nimba tutavuga rumwe, ce n'est pas grave. Nigeze kumva ubisobanura gutyo, uriya mugabo wicaye hari uti unité iyo division twobiminimize. Ariko hari igihe iyo bitinze ni nk'umushugu uri mu kirenge. Twari dukwiriye gukora uko dushoboye tugashakisha unité mu bwoko bwacu. Ibintu byo kuba abantu bose imvuzi no gufata mikoro nk'iyi ukaba wovuga ibintu bitari ibintu, harimo ikibazo gikomeye cyane. Hari igihe mwenyine muruha mukibera ikibazo, mukimara imbaraga, mukimara n'igitinyiro, mukimena inda. Noneho abantu babitegereza bati bariya ni Banyamulenge, bariya ni Batutsi, bageze hariya nimubareke bonyine bazomarana. Tugomba guhagarika amacakubiri, ageze kure, arakabije. Byari byiza ko mbivuga, ariko ndibwira ko igihe kimwe hari abantu bamwe bagomba kuvuga ibintu bimwe. Tibinejeje, tibiteje ishema, ibi bintu byose bivugwa byo gusuzuguza ubwoko cyangwa byo gusuzugurana. Ni byiza ngo abantu basubire muri ABC y'ubwenge n'ubuhanga, no kumenya ikivugwa n'ikitavugwa. Niyo mwoba mubushanije ku bintu bimwe, ariko ukamenya ngo ibintu bivuga ariko ibi sino bivuga, kuko hari ibiruta uku kubushanya kwanje nanaka. Ubwoko bwose bugira umuco, ariko bukagira n'igitinyiro bwihesha. Abantu banyujemo amaso bagasanga mutakiri kurya bari babazi, bahita bagira imbaraga zo kuvuga ngo abakora iki bo basheve bo bambaraho. Twigarure mu muco w'ubumwe. Nikindi gisa nico, ni igihe tuvuga ibibazo nk'ibi, none abantu bamwe bakavuga ati no, nta bibazo dufite. Ibi ko murabivanahe, ibi ni ugukabya, ibi ni uguhasha. Ariko se ziriya mpfu zose wovuga ngo ni ibintu byo guhasha? Dufite abantu bahuye n'ibibazo, nabo bavuga gutyo barahuye n'ibibazo, banafite ibibazo n'uyu munsi. Niyo deni ijambo ryo kurwanya ihakana. Undi muntu yagahakanye kudafite ibibazo, undi muntu ampakaniye ko ndafite ibibazo, araregera byakumvikana. Ariko nje nyine kwihakanira ko ndafite ibibazo, ubwo biba bikabije. Tonga kuvuga ngo dufite ibibazo, nta yindi gloire duhe tubishakamo, ariko ni conscience, gukonscientize abantu. Nituvuga ngo nta bibazo, tukemezanya ngo nta bibazo, bizadusanga bidutungure. Ariko tuzi ngo hari ibibazo, turahangana nabyo. Nimba bidakemutse none, bizakemuka ejo no mu myaka yindi. Mu bundi buryo, kiriya gihugu cyacu cya Kongo, abantu benshi ntibazi determination itubamo yo kuzakigumamo nk'abakongomani iteka ryose. Iyaba bari babizi, hari bimwe bataza bakora. Ariko resilience tugira, determination tugira,
na conscience ko turi abakongomani bizatuma tutaba muri kiriya gihugu. Ibyo bivira muri conscience ko dufite ikibazo. Tuyivanyeho ubwo bibaye ibindi. Ijambo rya kabiri, ntibihagije kumenya ko dufite ibibazo. Ni kiriya gihugu kizaturwamo n'abandi turebana mu maso. Dufite igihugu kigasigara kiri vide nta bantu bakirimo, murumva kuko iyo misozi tojeho abandi se? Mu magambo ahinnye, ni ngombwa ngo dutekereze nk'ubwoko, abantu b'Irucuru mutekereze gusubira Urucuru ni Masisi na Goma n'ahandi. Dutekereze gusubira Ibuvira, teritware y'Ibuvira, Imwenga, Ifisi. Nimba rero ba refugee bazasubirayo, nimba ari twebwe tugenda tukubaka imihana misha moderne, kuko ikituatire hano niki n'ubuzima. Hariya muri Kongo habaye ubuzima bwiza, watura hano se? Uwashaka iki? Uwashaka iki? Yego bifatanye n'igihugu cyose, ariko ni byiza ngo dutangire gutekereza vraiment mu buryo sérieux, ukuntu tutagomba gusa kwiyitirira igihugu, ariko uko imyaka igenda ariko dufata distance naco, tugenda nkaho biri muri histoire nyine gutyo gusa. Ubushize, uyu mwaka ushize navuze ko natanze proposition ko Gatumba Foundation yatumiza abantu abanyamurenge tugatekereza ku bibazo bimwe nk'ibyo bya unity. Kubera iki? Kubera yuko iki kintu muhaye mukora, en fait mwitegereje neza, nico cyonyine kidusigariye dufite gihuza abantu bose. Bene wacu bari mu maparti politiki atandukanye, ugasanga babaye nk'abanzi, alors que mwagafatikanije uyibyazanye bikaba hamwe. Ni byiza ngo icyo gitekerezo muzagifate, wenda abantu bazatumirwe batekereze non seulement hejuru ya unité, ariko n'ukuntu twotuza abantu, twotura hari ukuntu ko kuba hariya bitaruka ibintu byaducika. Mwagera narya amaduru navugaga, ariko mutari mu gihugu se biragenda gute? Nabo bantu barwanira igihugu, abo bana nyuma se bigende gute? Tuvuge amahoro aragarutse ejo bundi, twizeye ko hayagaruka. Noneho nikiguma kuriya bizagenda gute? Irindi jambo ryiza ni jambo ya memorial, urwibutso. Agomba kuba urwibutso iwacu rw'iki kintu cyo mu Gatumba kabisa. Mu byo duharanira tuzabiharanire kugeza tubigezeho. Memorial, guverinoma yacu ya Kongo tuzayisabe kubwira guverinoma y'u Burundi kuduha ariya masanduku y'abantu bashinguwe hariya agenda iwacu. Cyo kintu tukigeraho kikahaba physiquement, akamenya kuri ya musozi habitse abantu bacu aba n'aba, kuko hari abandi bamwe tutobona iyo barangirije. Bizatuma tugira conscience buri gihe cyose y'ibyo tugomba guharanira. Bitinde bitebuke, icyo kintu tuzakigereho dufatikanije twese. Agomba kuba ikintu camije, nabwiraga ibintu bya histoire n'igihe twaziye. Turi ubwoko budafite musée wo kubwira ngo icyo ababyeyi bacu bakera bagaza bakoresha
sinzi mu basore bari aha ngaho uwabaza umuhoro icyo ari cyo sinibwira ko hari uwamenya umuhoro cyangwa se icumu cyangwa se inanga cyangwa se insobeko. Mize ituma ibyo bintu byose bigenda biretrase histoire y'ubwoko. None abantu ntibagire nyine ngo mwaraye mujabutse mwaraye muje. Amajambere hariya ni ngombwa cyane, amajambere y'iwacu. Muri organize, murashamaje, mufite imirimo myiza, félicitations, congratulations. Ariko muze murya mubika umunsi igihugu kizatungana ku investire hariya. Muri Kongo mwahabera abaganga bakomeye, ba engineer bakomeye, ba businessmen bakomeye, ni igihugu cyacu kimwe n'abari bakongomani bandi bose. Faut kuba competitif, niko bimeze. Nimba uri umuganga hano n'igihe muri ino baze bavuga ngo uri mu baganga ba mbere hahandi. Nimba ufite business runaka bakubare mu bantu bayoborwa kubera uri mu ba mbere muri kakazi ukora. Akariko kose niko minority baho, bazaba bakenera kubera yuko mufite services zisumbiza abandi no kugira inshuti n'ibindi bisa n'ibyo. Ku bintu bijanye n'abari abantu duturanye, umvise urya muzungu abikoraho, nimureke twige reconciliation. Ababembe twireconcilie, abapfurero twireconcilie, abayinde twireconcilie, abashi, abanande muri Nord Kivu, n'abari abandi, abakanu, abanyanga, abatembo n'abandi n'abahundi. Bizagora kubaho buri gihe cyose mu macumu. Nikizanarerana kizabe kivuye ku bandi atari kuri twebwe. Ariko tubaheze ukuboko kwa association, tubabwira ngo nimuze, biragoye, twagiranye ibibazo biteye ubwoba, ariko umwanya urageze tubabarirana. Iyo ntabwo igomba gukorwa, kuko nidakorwa ngo have mu banyamurenge no muri ariya moko yandi mu Matutsi yo muri Nord Kivu abantu barenga ibibazo byabaye, bagahora gusa muri ariya moko yose bafite ibintu bya vengeance. Nukura amahoro azaza bitinze cyangwa ntazaza. Ariko niduhana amaboko tukababererana tugira reconciliation, hari icyo byatanga. Ndumva ibibazo abantu bibaza ibyo se byobonekera, ibyo byaba cyangwa se bariya nyine tuzi kuriya niko bimeze. Ariko tujige, simbaye mvuga ngo ni umugoro. Guverinoma y'Kinshasa, guverinoma yacu igomba gufata imyanzuro ikwiye. Rumva nababwa ibintu by'amategeko, ariko hari indi article ba muri constitution twashirishemo bigoye cyane, ni protection ya minorité. Nibwo bwa mbere yagiye muri constitution ya Congo, article 13:51 byari biruhishe, kuko abantu muri Congo baravuga ati ariko abantu bose ni ba minorité. Niyo argument bakunze gukoresha. Ariko kandi d'abord minorité suko isobanuye ni minorité persécutée, kandi constitution tizivuga izina ry'ubwoko. Birasobanuye ngo ubwoko ubwo ari bwo bwose buzatotezwa. None ni twebwe, hari igihe habaye abanyagasayi i Lubumbashi, ubu nyine abanyagatanga ko baravuga ibibazo byabo, ndetse n'abaswahili muri rusange bishobora kwimuka. Abahema bo ni nkatwe. Me hari iryo jambo rya protection ya minorité, ni principe iri muri constitution. Gouvernement na parlement
ni byiza ngo habe itegeko reorganize iyo protection ivuga ngo iyo ubwoko minorite bumeze gutya na gutya na gutya bawukeneye protection imeze gutya na gutya na gutya, iyo tegeko ntirahaba. Agomba kuba itegeko rirwanya ibintu bya tribalism, kabiri twavugaga bya faciès, bya stigmatisation, bikagaragara ko umuntu uzoza wita uwundi ngo ni umushitsi bivuye ku isura yiwe, bihanwe n'amategeko, bihanwe n'abacamanza. Ibyo ni bitubigeraho, kandi iyo ni guverinoma yabikora, si abaturage babikora. Guverinoma nanone ni byiza ngo ihana abantu bafata ari amadisikuru y'urwango. Igituma akomeza no mu mamedia n'ahandi ni ukubera yuko nta bantu bahanwa, ariko bahanwe none nejo bundi abandi botinya. Ibyo bintu byose bikozwe hari ubundi Gatumba itogaruka. Iriya ruguru iwacu nko kuri ubu, je pense ko president aramaze kwivuga w'amahoro, abantu barasa n'abari muri camp de concentration. Camp de concentration uvuga ngo babashize hamwe, nta usohoka, nta munyu, nta sabune, nta ndege igendayo, nta modoka igerayo, abantu baraho muvugana nabo buri munsi. Ni byiza ngo bafungure couloir humanitaire, bavuga ngo niyo ari mu gihugu ari igihe cy'intambara, ariko indege humanitaire zemerewe kujana n'abantu. Hari mugenda imodoka za CICR zikagaruka zitazanye n'inkomere. Nta kundu mu gihugu mutuyemo uvuga ngo hari hatuye bari abantu, ariko nta modoka yogerayo, nta ndege yogerayo iminsi uko ingana kose. Tibishoboka. Kandi ibyo ni guverinoma igomba gufata iyo decision. Biza bifatwa no mu ntambara kubera ubuzima bw'abantu, kubera ko ari abaturage, ari population. Nimba batabafashe nk'ibintu, babafashe nk'abantu. Ni byiza ngo hafatwe decision zikata couloir humanitaire. Imodoka zigendayo igihe ibarabara ibonetse, cyangwa se indege zigendayo, abantu babeho nk'abandi bantu, barya, banywa, bambara, bafite isabune, isukari, icyayi n'ibindi. Donc hari ibintu guverinoma igomba gukora kugira ngo tugire ubuzima nk'ubw'abandi bantu. Imana idufashe kugira ngo dukomeze kurwana intambara isa n'intambara nziza, intambara y'amaduro y'abantu. Yemwe abantu mwasizwe mu Gatumba, muhumure, muhumure. Twakurikira ubuhamya bukomeye mwagumye kuvuga ahangaha. Aba bantu batari bafite amafamiye mu Gatumba wa munsi, rero nta utari uyifite. Nshatse kuvuga abantu batarimo direct, ababyeyi cyangwa abana. Ni ukuri turi kumwe nabo, twese turi kumwe nabo. Mugaze mugenda mwibwira ngo muri mwenyine. Muhumure. Dutangazwa n'ukuntu mwakomeye, imbaraga Imana yabahaye. Dutangazwa n'ubwenge Imana yabahaye bwo kubaho, bwo kwiga kubaho. Dutangazwa n'ibyo mwagezeho. Ni ukuri mudutera ishema, mu kuri kose. Kubona babana wa munsi utwana tungana gutya, twaravuyemo abasore n'inkumi nkabo
mukiga amashuri mukarangiza mukaba mufite imirimo mugashakwa Imana yakoze ibikomeye cyane ariko namwe ubwanyu turashaka kubashimira no kubakomeza muri eshantiyumu muri aha abandi barakwiriye ku isi aho bahungiye bose n'abakiri muri Afurika mumenye kuko mufite ubwoko bubakunda mufite ubwoko bubafite ku mutima ndibwira ko muri mwebwe hazavamo abantu bakomeye aho mugeze ni kure paraporo ya wa munsi ariko aho mukigera niho heza kuruta harahari muzavamo abantu ari muri mwebwe ari mu bana banyu ari no buzukuru bazaza bavuga amateka abantu babisubiramo bakavuga ngo ibi ni Imana yabikoze mugende mukomere mugire imbaraga muhumure yego hari iminsi y'umwijima hari iminsi abantu babyibuka nk'iyi minsi nk'iki cyumweru ariko mumenye ko tubazirikana amasengesho turi kumwe namwe kandi Imana itazabarekerera reka mvuge bukeya mu Gifaransa ndavuga amagambo ahinnye sinzi umuntu uhugutse ushobora kusobanurira menyereye Igifaransa ko abantu bino bose basa n'abamaze guhengama Nous commémorons aujourd'hui pour la 21e fois l'acte de génocide commis à Gatumba la nuit du 13 au 14 août 2004. We are here to commemorate the 21st times of the Gatumba genocide that was committed in 2004 back in Burundi. Cette nuit-là, that night, un drame s'est passé dans la région de Grand Lac. A calamity happened. Ce fut des Congolais qui étaient en cas de réfugiés sous détente de HCR. So these were Congolese who were living in this refugee camp. Ils ont été tués, massacrés. They were slaughtered, massacred. Non pas à cause de ce qu'ils ont fait, not because of what they did, mais à cause de ce qu'ils sont, de leur nature, but because of who they are, de leur appartenance ethnique. Because of their nature, because of their ethnic belonging. Cet acte s'appelle un génocide. So that act is called genocide. La Convention des Nations Unies The UN Convention de 1948 of 1948 reconnaît cet élément constitutif du crime de génocide. Recognizes this act as genocide. À savoir, including vouloir ou tuer des gens. So if you desire, you intend to kill people. Un groupe humain. So a group of human beings. À cause de leur appartenance ethnique. So the intention to kill them because of their ethnicity. J'étais là. So I was there. J'étais la journée avec les réfugiés. So I was there the night with the refugees. À Bujumbura. In Bujumbura. Essayant de trouver des moyens pour qu'ils rentrent au Congo. I was working to help them to go back to Congo. D'autant plus qu'il y avait un programme du gouvernement. So there was a government program. De faire venir tous les réfugiés de tous les pays voisins. So to bring all refugees who were living in neighboring countries. Avant les élections de 2006. Before the 2006 elections. Et les réfugiés du Burundi et du Rwanda. So refugees in Burundi and Rwanda. Étaient le premier pas. So were the first to be brought back. Devaient suivre les réfugiés qui devaient rentrer au Nord Kivu. So and then refugees were supposed to go back to North Kivu. Et puis de tous les pays voisins. And then all of the refugees from the neighboring countries. Malheureusement.
unfortunately, le pire est arrivé cette nuit. so calamity befell our community. C'est tellement vrai que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu une autre tentative de faire retourner les réfugiés au Congo. So it's so sad that no effort has not been done to help refugees come back to Congo. Les réfugiés congolais de chez nous qui étaient à Brazzaville ont été refoulés, mais ce n'était pas un programme pour les faire venir. So refugees who were living in Brazzaville, Congo, were kicked out of that country. It wasn't a government program to bring them back. En commémorant pour le 21e anniversaire, disons plutôt la 21e fois, cet acte de génocide, As we commemorate for the 21st time this act of genocide, nous avons tenu à consoler les survivants, we are here to comfort the survivors. à leur dire, And we tell you, ils ne sont pas seuls, so you are not alone. nous sommes ensemble. So we are together. Nous apprécions le chemin qu'ils ont parcouru jusqu'à aujourd'hui We appreciate the path you've been taking. et nous savons que le meilleur est à venir. And we know the best is yet to come. En même temps, At the same time, nous constatons pour la 21e année so we've been noticing that after 21 years, que la justice n'a pas été faite. justice is not served yet. Les leaders de FNL au Burundi sont en liberté. So the leaders of FNL in Burundi, they are still on loose, free. Agathon Rwasa, So Agathon Rwasa mais aussi Pasteur Habimana, and his former spokesman Habimana, alors qu'ils ont reconnu avoir commis ce forfait. so they have publicly made statements to have been the authors of this act. Ceci est inexplicable. So it's not understandable. Nous demandons au gouvernement burundais We are here to ask the government of Burundi de réunir toutes ses forces et toute sa bonne volonté to put all efforts in practice and with all will, pour full will, engager des poursuites contre ces deux messieurs so to start working to bring these people in court of justice, afin que la justice rende une décision les condamnant certainement. so that justice may make right decision to bring these people in court. Parce que vaut la présomption d'innocence là où les gens ont avoué avoir commis le crime? Why? How can you treat people as innocent when they have themselves publicly acknowledged to have been the authors? Ils doivent être jugés, So they have to be ils judged, doivent être tried. condamnés. So they have to be tried and condemned. Nous insistons pour que le gouvernement burundais We stress that the government of Burundi se fasse l'honneur pour l'histoire so may be bold, de décider des poursuites. so to bring this case before the court of C'est la justice. meilleure façon de consoler les victimes, So we are also still comforting the survivors. mais c'est la meilleure façon pour l'histoire de mettre fin à l'impunité. So it's one of the ways to comfort survivors and to fight against impunity. L'expédition était venue du Congo, So- de la Ruzizi. So the expedition was from Congo, Ruzizi place. Nous demandons également à notre gouvernement So we are asking as well our government d'agir pour rechercher les coupables sur le territoire congolais so to join the effort so that all of the criminals may be brought to justice, de sorte qu'ils soient jugés. so that they may be tried. La Cour pénale internationale So the International Criminal Court est la compétence universelle has the universal jurisdiction d'engager or des competence. poursuites contre les auteurs de ce genre de crimes. So they have the universal jurisdiction to start investigation so that criminals may be brought to justice. Nous nous adressons à la Cour pénale internationale We are calling the ICC, et particulièrement au procureur général. especially the prosecutor, Et même, nous nous adressons au Conseil de sécurité. even the UN Security Council. Ça fait 21 ans. So we call upon all of them. Et c'est beaucoup. So it's been 21 years. It's enough. Même si le crime est imprescriptible, So even though the crime is not
prescribed, mais il ne sera pas juste de voir des auteurs de ce crime mourir avant d'avoir fait face à la justice. so it's not right to see the criminals dying before they are brought before the court of justice. Il est urgent So it's urgent que des décisions soient prises. that decisions are taken. Nous nous adressons au gouvernement américain, So we are also calling upon the US government, qui est très engagé pour la paix au Congo. which is heavily engaged in the affairs of the Congo. Et nous saluons des efforts diplomatiques importants And we applaud them for the diplomatic efforts they're engaging avec l'accord de Washington with the Washington Accord entre le Congo et le Rwanda between Rwanda and Congo, et les négociations en cours au niveau de Doha. and the ongoing negotiations in Doha. Cette influence du gouvernement américain aujourd'hui So the power, the influence that the US government has est suffisante pour imposer des poursuites contre les auteurs de ces crimes. So they have enough influence to, they have power to use their influence so that criminals may be brought to justice. La question de Banyamulenge et la question de Tutsi du Nord Kivu So the question of the Banyamulenge in South, the question of the issue of Tutsi in North Kivu, est une question centrale. it's a main issue. Elle est comme un thermomètre de la santé, de l'unité de notre nation. So the way we solve it will really prove our health status. Parce que quand un organe du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre. When one part of the body is in pain, everybody, the whole body is affected. Il est vrai que les Banyamulenge et les Tutsis du Nord Kivu n'ont pas un problème légal de nationalité. So it is right that the Banyamulenge in South Kivu, Tutsis in North Kivu, we are no longer dealing with the issues of nationality. Il existe 5 textes qui consacrent le caractère de nationalité d'origine. So there are 5 legal documents in the Congolese constitution that we are Congolese of origin. Au même pied d'égalité que tous les autres Congolais. So at the same level like any other Congolese. C'est l'accord de Lusaka, So from the Lusaka Accord, l'accord de Sun City, Sun City Accord, la constitution de la transition, and the Transition Constitution, c'est la loi sur la nationalité, and de the 2004, nationality law in et Congo, la constitution passée sous référendum de 2006. and the constitution that was passed under the referendum of 2006. Le problème qui subsiste, So the remaining problem, c'est le problème lié à la stigmatisation so is that problem linked to stigmatization et au faciès. and your phenotype. Il est important que des mesures soient prises So it's so important that measures get taken pour punir, sanctionner quiconque utilise un langage ou un discours de haine ethnique et d'exclusion lié notamment au faciès. so that all of those people who are going around making speeches of hate and calling people to kill others, all of those criminals should be brought to justice. Nous en appelons au-dessus de ces podiums à la réconciliation au niveau local. So we call upon all of you for reconciliation, local reconciliation. Au niveau des communautés voisines, So intercommunal nous reconciliations. devons avoir le courage, et nous le faisons, de tendre la main aux communautés voisines. So we should have the boldness to extend the hand of peace to our neighbors. Il est temps pour la réconciliation. It is time to reconcile with our Il neighbors. est temps pour le pardon. So it is time to forgive each other. Il est même temps pour l'oubli des offenses. So it's time even to forget the offenses. Nous devons transcender nos divisions, So we have to rise above our divisions. transcender nos différences So we have to rise above our differences et rêver d'une société au niveau des territoires d'Ouvira, de Mwenga et de Fizi, mais aussi au niveau des territoires du Nord Kivu, un espace où les gens s'acceptent
malgré les différends. And they start dreaming of a space, a peaceful space where people can start mutually embracing each other. Il faut développer ce coin du pays So we also have to start thinking about developing that land, parce that qu'à un moment area, donné, la pauvreté aussi y est pour quelque chose. because poverty has some factors in our problems. Le gouvernement à Kinshasa, le gouvernement de notre pays, The government of Kinshasa, en commémorant aujourd'hui cet événement douloureux, so as they commemorate this sad event, ça nous donne l'opportunité de demander au gouvernement d'attirer l'attention du gouvernement sur ce qui se passe. this is also an opportunity for us to call the attention of the DRC government. Dans les hauts et moyens plateaux du Sud Kivu. So to really pay attention to the high plateau of South Kivu. Les gens vivent comme dans un camp de concentration. So people are like besieged. Aucun vol, même humanitaire, ne peut arriver à Minembwe. There is no humanitarian corridor, no airplane flying in that area. Bien sûr, pas de route. So even a car moving to that area. Et les besoins des premières nécessités ne sont pas rencontrés. So primary necessities, needs are not being met. En temps de guerre, So in time of war, que ce soit là ou ailleurs, so whether it's there or somewhere il else, faut tracer des couloirs humanitaires so we need to have humanitarian pour corridors. permettre aux gens de vivre So to allow people to et live. de vivre décemment, So to live like human beings. d'avoir accès aux besoins élémentaires, à la satisfaction des besoins élémentaires. To have access to basic needs. Le gouvernement de notre pays à Kinshasa So the government of our country in Kinshasa, devrait également travailler sur un plan de réconciliation nationale. so they need to come up with a plan for national reconciliation. Assez, c'est assez, Enough is enough. avec des divisions, So with divisions, d'intolérance, with intolerance, des discours de rejet et de haine, so speeches of rejection and hatred. je pense qu'il est temps So I think it's that moment. de tourner cette page So to turn that page et de promouvoir le vrai vivre ensemble, and promote peaceful mutual living. comme le soutiennent la CENCO et l'ECC. So, can you please come again? Revenir un peu. Les leaders catholiques et protestants. So as the Catholic Protestant leaders, Ils soutiennent cela. so they support that effort. Le chef de l'État, So the president, le premier ministre, prime minister, le gouvernement, so the government, nos institutions our institutions, nationales our national institutions, devraient travailler pour créer un climat de symbiose et de réconciliation entre les peuples. so they should allow that climate for peaceful mutual living between people. Il y a des choses qui doivent être faites. So there are things they should do. Nous espérons que la paix elle est sur la table, c'est pour maintenant, So we hope that peace will be a priority, mais nous espérons mieux que la paix des cœurs et non l'arrêt des armes soit obtenue dans les populations du Congo en général et de Kivu en particulier. so we not only hope for the stoppage or the stopping of guns, but that the peace, the internal peace in your heart, we hope for that as well. Soyez donc consolés. Be comforted. Vous avez tenu bon. So you've been doing great. Le pire est derrière vous. So the worst is behind you, Le meilleur est devant vous. but the best is yet to come. Merci beaucoup. Thank you.